kurengwa n'ikipe ya APR. Attention, bararengura bava cyane hariya santire imbere y'amano gogabana umutwe kona cyari igitego arakuzamura atarano Leandro ashyira muri konano. Denis Omeda ajya mu kirere arasimbuka umupira utunda neza cyane arasimbuka agapira Leandro agakora agashyira muri kona ya APR. Attention, reka turebe Zamuro kongana umutwe kumuzamura Leandro cyataborono imbere zo mukirajyamo umupira bawukuramo nose ikipe ya Gasogi hano biracyakomeye. APR yagicuritse cobeka pasi kwa Nagumoso hano kwa Yunusu cobeka pasi mbi cyane no mu defenseri biracyakomeye. Reka turebe hari umusore ikipe ya APR uryamye hasi cobeka pasi kwa Nagwiburyo atake hano zamura umupira hano imbere zabo biracyakomera none arashota wewe. Attention, contre-attaque hano comeka contre-attaque. Attention, kigaruka hano Gasogi United hano Hamisa Kimuri ni kumana Dani comeka po cyagezemo Gasogi United. Terekamo ndani Gasogi United barayirata bayirekura mu mashoti. William Tagwimel atereka umupira mwiza bawukuza mu mutwe barongera bararwana neza cyane. Gasogi United bamura umupira ikora icyo bita contre-attaque. Dani Ndikumana azamukana umupira w'uruhande rw'ibumoso arawuzamukana aterekamo ibao nziza cyane namba 8 mgongoni. Gasogi United Ebeneza akimara kwinjira mu kibuga terekamo igitego cyiza cyane cya contre-attaque ndani. Gasogi United kimwe APR ubusa. Contre-attaque mbi cyane hano, contre-attaque ya Gasogi United imeze nk'ibisasu bya Irani, contre-attaque ya Gasogi imeze nka za misile zirimo koherezwa mu burasirazuba bwo hagati. Kubita contre-attaque hariya vava cyane tereka mu izamu y'abantu babiri bonyine Ndikumana Dani ndetse na Ebenezer. Rangiza Gasogi kimwe ikipe ya APR ubusa. Ariko APR batera umusore bararyamye hasi hariya baranze gusifura ariko byari byo yabahaye avantage yababwiye ati ntabwo bari umuntu bakubise ku mutwe yayibonaga musifuzi yayibonaga ntabwo yari dangerous fault bamukoreye. Urumva iyo bakubise cyane nko ku gice cy'umutwe nibwo umupira wahagarika Ruvuyanga yatanze avantage kuri APR. Umupira umunota umwe n'igitego cyari kigiye kujyamo cya William Tagwimel umuzamu akoze save ebyiri ndetse n'umukinnyi wakuremo umupira ku murongo William Tagwimel yari amaze kuwuterekamo neza byarangiye akuramo ku murongo. Rero ntabwo yari gufata avantage yindi equipe ngo yihagarike kandi yari yayitanze kuri APR. Yasifuye neza cyane. Nibyo ngiye muri 5 bongeyeho bigaragara APR no kujya gushaka bibiri izashyiramo muri cyumweru gitaha kabisa. Tuzabona ikipe isa nkaho ari nshya ngira ngo gukina ibi ngibi ntabwo bizongera kubaho bya blague. Rero ubundi Ruvuyanga Rubavu nahoze mbaza umutoza wa APR ese bimeze bite kuki ikipe itagenda ko abafana ba expecting aho gutsinda mukaba bitagenda neza biterwa n'iki? Ramwe ati ikipe yanjye igira defo nirwa mbinginga ngo nyibakuremo barananiye tibagira buri gihe
urumva tubagira ikintu gikomeye cyane cyo gushaka gusuzugura adversaire. niko umutoza yavuze ntabwo bakazana buri match yose. Okay. Iminota ine yaranye muri 5 turi mu masegonda ya nyuma hano. Attention. Ku munsi w'ejo Rayon izaba ihanganye n'ikipe ya Police FC. Izaba ihanganye n'ikipe ya Police FC. Rayon Sport yagaruye Abedi Bigirimana Lokando. Hanyuma ndi bakuru hari nuko muri Rayon Sport abonye umunsi basuwe na Perezida Murenza Budara barangije imyitozo, ariko kandi inkuru utari nziza nuko Tambwe Guruwari ngo yagize ikibazo atashobora kugaragara ku mukino rero bazakina n'ikipe ya Police ku munsi w'ejo, ariko amakuru meze nyine uko bagaruye Abedi Bigirimana. Yongeyeho nyemeza uburyo APR itameze neza muri shampiyona. Muri shampiyona kugeza ubu ngubu dukuye amakipe muri Sudani ni iya mbere. Aya ntabwo tuyakuraho, turayakuramo kubera yuko ntabwo tuyakuraho. Rwanda Premier League barabisobanuye yuko ikipe izaza ari iya mbere muzo mu Rwanda izatwaye igikombe cya shampiyona. Ikipe igomba kuba iya mbere. Afande yavuze gute? Afande CDS yavuze gute? Ariko se wowe icyo mubaza yavuze you hit by knockout turayiretse. Yarababwiye ngo sinifuza ko mutwara igikombe babanje gukuraho amakipe yaje kudusura. Ntabwo yabivuze, ariko nyine ndabeshya Ruvuyanga, ndabeshya bishobora kudakunda. APR nayigiyeho, reka nyinjireho neza fresh. Ikipe ya APR ihagaze ku mwanya wa gatatu, ifite amanota 43 mu mikino 23. Ikurikiye Al Hilal na El Merreikh. Al Hilal imaze gukina match 21. Bibaye wa mugani wa Kensi ko Al Hilal itsinda match za ebyiri yagira amanota 51, sibyo? Ikarusha APR amanota 8. Bibaye El Merreikh igatsinda match yabo y'ikirarane yagira amanota 47, ikabirusha APR amanota angahe? 4. Sibyo? Hanyuma cyo ni kimwe, aho niho ihagaze. Kipe ya APR results APR kuva mu kwezi kwa kabiri ku itariki 7. Ubu turi tariki zingahe Ruvuyanga? Turi tariki 11. Imaze gukina imikino 2, 4, 6 muri shampiyona kuva ku tariki 7. Mu mikino 6 yanganyije match enye, itsinda match imwe Ruvuyanga, itsindwa match. Iyo kipe urumva imeze neza. Twagiye naho kubita icyo bita form, kankujyane mu cyo bita standing, nindangiza nkujyane mu cyo bita form. Muri forme APR ihagaze ku mwanya wa 11 muri match 5 ziheruka. Urabyumva? Wanga muri match 5 ziheruka APR ni ya 11, kuko muri match 5 ziheruka APR ifite amanota 6 Ruvuyanga kuri 15 yashobokaga. Iyo kipe urumva ihagaze neza mu bimenyetso nguhaye. Jewe reka ngwizo kuri kugira ngo dukomeze n'umukino. Ihagaze neza kurenza APR ukuye aho muri Sudani yi Rayon Sport. Nanjye meze ngaragara bati ngiye sinyende ba Rayon Sport. Ngiye nujye muri Rayon na El Merreikh. Rayon ikipe iri muri forme mu mikino 5. Imeze neza mu mikino 5. Kugira forme mu mikino 5. Reba ibyo standings.
kandi turimo Yes, turareba nyine standings turimo by now, uko bihagaze. turagenda tureba ikintu kirimo kiraca abafana ku kibuga erega niyo ngingo yacu. Ingingo yacu ni iki gituma abafana batakishimira kuza ku kibuga. Umupira ni umwumbati ntugenda, ariko muri standing ihagaze neza, irazirusha 5. irusha Rayon Sport 5. Iba umwumbati niyo nako nabwiye Paul Scholes yaravuze ngo Arsenal twari champion n'Abongereza. Ngize wa ikipe ya mbere Igikombe. Hit people. Hera kuri Gasogi. Singi Gasogi imbere ya. Gasogi yaravuze ngo kubita. Ngo iyo ugiye kugura inyuma kuri Boucher ntabwo baze ngo inka bayibaze. Icyangombwa ni amanota. Champion nawe ushobora kubona rimwe, ushobora gutsindwa, ushobora gutsinda. Ni croisement. Twikomereza. Sawa. Njyewe ntabwo nshyigikiye abafana bose bataza kuri stade. Sinyuzwe rwose. Attention. Attention gaturebe Gasogi hano. Uramurengana. Pira amurenganya hariya. Ubwo rero izo makara njyaga na Kwizigira namwe mutubwire uko muzumva.